Oke, apo ilan kopio nga ikalan sanandet alumisi da pira mutanilo do ait oin dua andet sumuang kagu. May dati ukabay isuanggat Matius 2:22 hiti na po nga harohot hopodo mapata ayat nga kumbalanta ko na po mongimbulay son tebot o rikot-rikot. Om Yesus minoboros iswanggat panukadan kumadiolo iti na po hala kerjaan suruga nga miagal sangulunat raja di papaharod perjamuan kawin muntak kita nak daw. Oke, kasalimpunan. Aretan nila komandat perjamuan kawin. Atumbayaan ako dat santab na pada kayo nakawaya da komandat ni karuha kinumawin tadaw pisasawaan nga nakapuriman nati kamoyon dat mengadakan perjamuan kawin. Tengkuro. Osanong kamu. Osanonggot papaharoh ka amo. Iboras ka piyahom asusa. Okay? Nakuruto asusa. Sakira na pamiyagal haratigyahi boras sa malayo dat isangop om durian. Irine kamoyan dat ay sumap ta kanapot parinta miagal ko parinta lagi nga miagal ta kana disangop om durian pengkuroh pia ti sangop pot miliid piliid nga ano milo osuluh kasari di durian jadi iti kadaud papaharot takod komundo perjamuan kawin nga miagal takod dit sangop om durian papaharoh nga amilo papaharoh nga ikamoyendat otagu to kay kasarid sakira piagalot sangopon durian. Om sayra no po papaharot takod perjamuan miagal ko iti maginakan do kumawin nga agumo nagyalot ay kaantakan dat arubaan awayan dati. Isay dako orahyan dat papakan da tulun. Iso no pumantad doho dat korohyan nga asana nga naku kokito dat tulun da makan. Om irih nagindad kiginahaw na pod it miagal ko magangat dat ay makan mo miagal ko magonsok ko tay ko mamirapa ko momolugulugud ngo talado manuk nga sayra no pemakan itulun nga orohyano ko kokito. Okon pundot yedit asagaw-sagaw nagyam makan nga hirihit hari kapuri manandat it miagalit opuas say ginawod kokito tulundot makan. Pasti point topot to inopohit ay mandati pintalango mandati umbalay do papakan nga ini bobosot osonong kumadi ko gumuan. Yudi irih pagid sayran pod miagal ko papaharot akod makan mangalap ko tumutulon na may akan iya na po sa papaharo hiditakanon nga isayur irapawon nga pilion nunit irini bobosot ang lumis. Yudi mo. Sakirat ibalatung nga ini balatung ko lumisat ang lumiso oribon no putulan ka pintipon ang irimano ang soko. Nga ino pa'y kasuwayan tako nga kadang-kadang ka inagin idat on sokon akanon dumiagal ko suwab rapon do suwab
nga ino giit mano pom patamon no miagal ko sangop manahak to kono po sangop kumatulon da suway nga dati ngayon takaw iboko ko ino po'y tahakon dati nga itang nga lumis om iya naging dato iya sangano akanan no po na nga ano dabo miagal ide nga irinot iso ako pakitod iyati no po nga orohyan toko dot papaharo hilo komondot ay moginakan. Orohyan toko no po papaharo lo moginakan nga ipakanan no kumadi kagumuan nga ini bobosot iri ni boboso lumis. Iri nagidahit. Iya dini apatut mo. Kumbalo insan. Nalayo tiyo boy. Minturog na kago. Kumbalo insan dat ay sangop nagikan terapaw nit di ba? Jadi may na di ditabangan ko pagano dit sangop takon dit kumatulon da suway. Om tahakon no bundi poboli padagangan di bohi. Nga kana po dit tinako om tu antakan po di nga haro dihit ang lumis oluon di siyo. No kuro di loho di tu oluon ka. Muhat timolahing. Simbara po di tabangan nga. Ngon nagindo pabolio ilo tang lumisom ilo naginda akanan patamon ipikiro-kiro iadaan no bo. Miagalid di. Nga memang kaubasan ko nga yun di. Sa kira na pod miagal ko itakon dati tulun tay ko pakanan tulun nga pili-pili no hit irini bobosot osonong umano patako. Iya nagindahom hari makutimpud takoy kakan. Oy-an ko kapopog man po nilolo ka. Jadi ilo nakaboboyuhon dat sayra toko dat ay orohian dot manud harakomon mo ginakan. Ngatin pubay ni tampinay itit kanta-kanto ko doon do. Ilo ni komon ko ditinud itino po komon do papaharot tit mo ginakan nga miagal to ko dit sangop pot suma po durian. Suma po pakilahan. Moy kadilo nga ay mila komoyen moy kadilo nga ikomondat ay gati bo no kuro tumiagal di bay na napotihom pensuang ta kono tikan takandot ay pemugunan kasuabon di kanihab no retan dati ikalim pupuson. Jadi nununo po'y paindalanon dati isuang kaposiyon dati pubay no nga apurimanan no dati haro no hit kantakan gisom mumumunsid iyati no po nga ikapurimandat ay atapat ika piya komando kalim pupusan da pumagunan iti ka. Magisusuway na pohot asunsudan dati sayra dat ay papaharoh takati kamoyan dat maginakan. Painsuang ikadaw tit ay tadaw tagayo iti kamundak kumawin. Takanon magihum toko muhot tatambalut isait harohot kasimbayanan makiano ko gatang ipiyahi makiano gatang nga niya galidit ay ginawa no pom susuway mo Kamon kuno pati nga kaubi ako na dit kagumuan dati sa ramuhot niya ganapod iho mogonsok muhot nandahi Edson Salumin
sakira na pod mangudara kundat ait sa kanuhom paingkura gatang ka. Naging manguhat takod paingkura gatang ka nga agat haro kahagaton dati didhiri. Miya galit haro ni kapurimanandat ay pakukuaan ni siyo. Hari ginaw dati ato ko na pundo onuon nga akukuaan nandoy siyo ka. Teko muhat ako noom ay asibukan ti guys silo ko paingkuro. Ako na punda abayaan nga moy nando pagampuong gisyo. Hari ni kapurimanandat ti miya galit di. Ngano kung balakod insan lah. Irin na po nga ay supya patakarita. Ilo sandakan. Sandakan mo tiri. Jadi, rikot ako di isa kaday. Maya ko dagya anuay tiga tangi ti dia kako. Walo minising kungah to mo di tulun. Ay otogod to god mo ti siyo hoy. Minanahaki nga ay madi na ay sinuman oy o. Nga galit oto god siyo di. Iri na ngay awayaan natin sa ira papaindalan takol lokomondat papaharot mo ginakan. Kadang-kadang got pakapalon no pa dati turos damuhot songkuro haro hikapuriman ng dati ay kukuhaan inday siyo ka nga patumbayaan to ka nagid ina po hit itulun-tulun dat man uhata idi nga karati na ilo di bo. Tu iri nagyadi lo taguangan iri na hat pangingintarusan. Hari muhot iti na pamuhotam ni ko pintatap na mumuli. Papadagang to kano panunununu haramay uhot apoy lano mumuli siyo. Muli jadi muhot na siya mangilad piro dia dagatang piro hilo. Harahit muhot nga panuaw-suaw na to mon. Jadi ilot nalat komundat adat ta serad papaharot ako perjamuan. Papaharot ako komundat mo ginakan. Ano tumali pilo? Suway ko papaharo hilot man akano papasadya ilatakan nun ngay nga napakagoy kaagatan nila papasadya nga tumanod da pala panambarasan dat katilambus nga iti kamoy na tulun da rumikot. Miagalit iti tadaw dubay no lah. Miagal dahay lah. Mantad ko PKP tokot ti di nakatalib. Hali piad bebas to kono di bay no nga hirihit susa kono papaili da paingkuro bo. Nakura tu susa. Tu inapahit miagal ko papasadya ko dit takanan nga di ay lanam isay na rumikot. Gisa mo doon nga ako kay latim isay na rumikot. Mau tidak mau pasadya ikasari. Setakatit ririkot ososorow mu pondo akusong kopiat ay longon te ko akusong kopiat ti ando muli ka. Sabarani mo ti miagalidit. Ino pa'y kahagatan dahiri nga paingandad ko manahak ko montaki tulundot ailanom pero ginumo darumikot. Ilo nolot ay awayaan da soyrad iati no po nga papaindalan to kotit kamuyan dot ay pagangatan dat tadaw tagayo. Paingkukuralot ay nangalap ngay. Tumanod da pala panambarasan di patilambus nga soyra no po daharahi man dati angatay. Nga ay laan na dati dat iti na po tangawlun
tikid-tikid dati nga mugi susuai ralan ko posyon. Harono hit kombolutan det nangatan kui nga umbal na gidid adi osihat. Iri nga masalah nagyan muntok irumikot. Mo gihum ka nakagud pangolon. Apoy la na kongay ka pesyo kadaw. Nga puji Tuhan tu ay sontob na podit nalap dahay nalap at doon sa kirad ako rikot nga harwakil masalah kesehatan masalah isuang pia pelayanan kapengkuro nga silih kasarit isoot kabuling kahang gurumikot orotian to konori isuang nagi kadaw noritan hitid maya itid panukadan iti nga iti pamalahawan nga haro nga iya didit auruan di kapilat pinawon sa ilat tangaw lunda iti okon ko aylo minoy nga hari man kuy minamatay ilat susuhon nga Jadi mantad ko kanta kanami agalidi aiso diri numikot ino padihit numan paindalano nga isay no pondo man alapo nga galidi isay no pohot oruban ko angatan alapon no rumikot ilot kanta kanami agalilo nga iso nagi kadawhit milo hiborosondot hari kemundat ay di aga ka kadidan ko gumuantok aya ako na naga ilod di hoy ka aga tu itino pa pangalapan nga nalap nuno hit okitanud rumikot nya galapon la sa ulo na radya isay ko di katamad ako kongoy ka kamun pom okito aga ilan na si ay kongoy angatay nga ay din kongoy iti na pom isay na po hi oruban na kom angatan ka jadi haran lagi pira-pira menghotot nunudihot nunut temah warna da kayo ka warna itit tado tagayo da ko bayno ka kok kita na po dati ilo pinagangatan nilo sa ulo na rajalo nga opura contohnya sera na pali nung kasuwa nga itangulun gisambo ina po hikinandan nga na ponu kok kita nasyo daharaditi tulundat ina po panampakay itemah warna nga akontok ngayon na di siya uhoto di pahingkura ko di nakasuwanga hiti dat kami na maguno ilo kamoy da pakayan pesta nga ina po di tulunid di hom kadada di siya nuno kamoyan nila kadada no po ay lanom magihumisiaralan na panimbar tay ko haro nagi kadawi ka purimanan tokod puro yan pakatu ka berserah na pod nunuhit paburuan idit manawalay simbar pa di raja iti nga may dako kagasay gako dom longon di siyo mungon dako patamo iti tulunda iti dahilot katuangan di bobo sa atuang hirinandan haranda kamondat magihad nagi kertak gigi pakuan na po nga agumo tulunda olahaw nga akuri it apili ipanumbayaan dati ay sanan to kana patinga nalahok kinarahingan iti loloho kinarahingan nga tapot tapom apuri manan to kay bo
paingkura dako kapuriman anda right ko iti pamalahuan da kinorohingan. Tumbayan iyo hono pohom ay haro kapurimanan kud memang gat lahawon to kono kapiyak kinorohingan. Miagal ko iti kay sisan dati iso ipamalahawan da kinorohingan kumadati. Kodop kopya nga alahaw ta kay kinorohingan dat antakandit isuang ko todop. Kuman kunpod alahaw nga haro timpud-timpud koy pih kono. Koy pih kono arat pokoy oso no ngonipi nga insanan no pori nga ipanumbayaan tokod iso net pamalahawan da kinorohingan. Ido kapurimanan lah. Koy pidit tao nga sonong iso ikapurimanan datid iti na pamalahawan da kinorohingan dat popoingat tot aron mo ti kabaling kahangan do kaposian no ka. Koy pih tokod dito nga sonong nga puji Tuhan. Do kakitanan na pom ay papakita kinorohingan alumi sa tit waya kaposian da timpudon do. Nga ato kay lanong paingkuran ay tikid-tikid da po dati apurimanan to kay ti kamundot lolohok kinorohingan kumadati. Sayra na pod ay intangan dati kaposian di timpo di nakatalib. Mandati gulyo kago. Nga okay to hidati paingkukura ti waya dat lolohok kinorohingan kumadati. Magisusuway no po. Boleh jadi dat pamalahawan da kinorohingan kumadati nga iti nigi kamundat tadaw tagayo. Kamundat iti tadaw pisasawaan. Isay na ko ilo. Miyagal dot kasawo nunay siyo nga isiyo di nga harodihet ginawa belajar buras kinorohingan gisam nakarati gisam buat minanarimo siyo Yesus sebagai juru selamat pribadi. Puji Tuhan. Iri na nga iloloho kinorohingan. Nga dadamot dati iswang ka pamalahawan iti. Kada na dati lihuay dat gumu kapiyakot. Kabuling kahangan da kaposian. Paingkurah na pohot kinagumu dat kapurimanan awayaan kantakandit iya ipapaharad di maginakan. Kadaw hirumi katidi nga agumu kabuling kahangan mo. Miyagalo pod, miyagalo iho lah. Tampinay desuay magiya puta-puta pusod, magi adi-adi, magin sadu. Haran po nang iko tamarudo, haran po nang iko ningaw. Nga rumikot to isiso pisampuruan kinayonan. Kamuan po nga ipapaharo nga haray kapurimanan dat kantakan irumikot nga haro nagi kadaw. Ay ano pa dadi may kawin di kuhom duo na dadi kaping ko na putong ubay no ka. Ano mo gidu iri? Mantad ko angatan nu ideolo da karaja nga adaan nga ideolo. Rati na po dito pinay nga kaduduo na po di nga ikamuyan dat no kadidan malay di saling menghargai to kadit ipapaharo ioloho. Ipapaharo nga gumudi siya kantakan ilohowon ka daw nga kada na dati sarod may na diolo akan ka. Ilo ka daw nga haro kinorikatan dilo dohiri popokitod haron hosokungan dilo muntok dia. Kasapi lang minanong kiadat kanunununuay daw boleh jadi da karaja daw numan nga itang kiaday. Dat moy norikot di pagangatan mo. Ilo na da tulun-tulun demi agalilo it apatut dati tanudon iswang pagangatan da kinorohingan rumikot kinorohingan. Inapahit man dati angatay nga
ay simbayan ko pesyo somok po ngai nga haran po ayah ayah haro po ayah ayah kan gisig asal lo kain talangi ayah hom kadano humarap lah jadi mahi to kono dah umbalay det inopoit loloho ipagangatan idi nga miagal to kon tulun-tulun dit sirad oloho sibuk gumu karajawon nga iyolo no pa nga monotos kasari rumikot sadu pia kai piat ongoli mo na po ringgit ka hatu samiak nga kori ko ti kasari ilo nit mo kinongaw lagi menyahut cabaran gitu. Jadi may to kono umbalad iyati no patinga tulun-tulun dit noloho to ko kinorohingan lagi iyati no pa nga no pili na kinorohingan nakuro ino po hit kaboboyuhan dati dir pengkukuro komondat iya no po nga no pili inaritan dati diteno kasap to kod kundarangan po diti dia ngonta ko pasukungo isiyo ka harohit niya galide jadi montok dati kinorohingan sira na pod oloh toko nga ino padadi hit keutamaan priority dati nga pinamalahawan pinagangatan da kinorohingan kumadati tu ino pa ipagangatan di nga noritan hilod pasadia no di ka nakasadia no bulun to ko rumikot right na pa ko rumikot kiginawa nga ito ko no po nga gumui kontabon dati nga iswang no pa korohanian kada na dadharo lo mo yon dat hari ayah nga iyo di na rin arubatan to ko dit pagyambolutan arubatan ni dit kanakan bahkan ipiahi pagindalanan nga haro ikarubatan dati sa iradet kotaguang takon lokomondet pagangatan da kinorohingan kada dati lihuay hali piat iyati no potinga monorimo takod di pagangatan da kinorohingan nga haro moti panampakay dat pinanuhuan di siyo dat mandati pakayo sa irad rumikot takod di pagangatan da kinorohingan gumbu na lo panampakaidat patut datid man miagal ko harati komondat ko siribahon da ginawa dati iri na nga panampakaidat mandati igitay mandati pakayo rumikot ako makinorohingan gumbu pa suway ka kasiribuan do ginawa boli jadid iyati no po nga hara kaparagaton dati iginawa dati do monopot insanan no polo nga kaboboyhon di tulun-tulun dat rumikot di pinangalapan na kinorohingan kumadati sebagai tulun may to kono umbalay dat iyati no hi tulun-tulun dit no ngopili puji Tuhan tu no ngopili ngai toko iswangget ay pikaruhangan pangalapan da timpubay no nga kagumuan to kono po nga manu tokod ino nga pili toko pengkuri kamon no nga pili ino po hi surat jemputan nga diangaran irinit kapuri manando manu kod iyan po nga no pili isa walay harho po da mogya puta-puta pusod isa keluarga ino po igulo po isa no po kad nga bayno no po manu toko dot ino po ipagangatan idi nga monikid tulun Dawkin Soylin Hazel manu tokod iyo di jadi ilo no padadit pinangalapan no miya galilo nga ay may tokono topoto tu monikid dati nga ay kono ko ba sanggaraja toko moy natikid tokod iko irini pinagangatan idi pagangatan kinorohingan
Ay ikalansanan dat pengkukurahna anto ka kinarahingan. Nga umbalan takonod ay papaindalan. Tugas-tugas datid sebagai tulun-tulun hinggod ihati ni na mapili ihati na hit nangatannya darumikot sentob na padit pinanudukan demanda ko iya ti harasuk do kayo iya ti hawatik iya ti timpu nga ilo na dahit umbalan nga dati dot pindalan iswang ko posyon dati dada motot iti pagangatan da kinarahingan damin samok pang gumirat kumadang bal lagi dadid monotos dadi kapuring ilot ginumuan na tulun nga iya dit kikokoruhang ta kon dadit miagal dadi di man pa dadi patilang buso iti yun di kisah samangat ta dadi kaago halip yang miagal di nga puji Tuhan tu ay kanuh ta kay miagali pahitian to kanatid panambarasan so abon bay no kanuh to kay minagay ilot iso lebih kurang pinanugutan no noretan kuno digulod o soroko santabidit kanu da rumikot tadaw do bay no iswang tadaw tagayo pangalapan dahay nga milah tokod rumikot to hilod gereja likas kota Kinabalu pikir-kira jam kahapon daw miso da tadaw do bay no namo tilo gi pukul 5 ruhay no ay sakirad alumisot talun ikalansanan dat ada mangudipan itit kapag irurubaan dati dat tadaw da bay no kapag isasalatan dati kung sikaw dat kinapagyampayan dati ya pahitian to kan dati pelajaran arahyan ako dit magangat dati misisod iswang na sambayang ano sumabang kinarahingan isundu iswang kerjaan sorga kaswabon iti insan pod om sikaw yahay tu naratian dahay insana no payahay ngonon no lohaw no yahay dat tumuguang ditiralan ko pasyon datimpo dabay kaswabon dit ay alumisiti nga insan pakagod ay manginahoy hay kumadia mantad ka panambarasan dit alumis naway andahay pinapakitad ay sana no pay hati nga napili no lolohaw no dat ay tumuguang lagi mamurimon rumikot tit ay numano pintalango batas no kumadahan iswang at kapasyan no pay mampos sayran ko nolahaw yahay nga agumo nahi kantakan dat awayaan dahay nga mandahay parikoto umadia may nununo pa kantakan nga ano dahay munaguang ang munalibampan iswang kapasyan kung sikaw tu manuhe hakod sa minar tadaw dubay no iswang pagindalanon kapasyan dahay isang patilang busihay pagirot ang asamok kasari kumadi iti nasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus amen kung sikaw kinapagyampayan natin kaswab misuswab kaswabon na ba no kada dati lihuay kaswabon na swab nga pati lang busta kay kapagyampayan iswang ga kiki aram misuswab iti sa nilarot tao na ba pinakaw po sa mga kaswabon ang asalong kapendalan dat tugas-tugas sa kapagsin na tanaw diba
Sinotunod sa bayan.